Joint Committee, Village Council, all NGO, political parties le school managing committee Hmunṭha Chief District an hnuaia mi hi kan chhiar thanga lange Hualliana High School Hmunṭha hi kumsang kan chakua somko pathuma khotlangin amamo avangin harsa takin adin le a enkol chho ani a kumsang ni pathuma lamsam ranin ta sarkarin minda chowa khotlang tan po Aziak om chho hret ani kumsang ni pariat April ni khat khan din Hmunṭha zawh adok granin ta sarkarin minda le a khotlang har sat na le boi na thin po chokin alo omta a kumsom panga hnuwa khotlang mi puite zirti tu te le zirlai ten kan nga hlel le kan bei sei em chu sarkarin ni som ni pasari September sang ni som ni pathum khan kan khotlang school chu provincialist government a alo da ta ani hlim le lom taka kan omlain sarkarin ni som pali July sang ni som ni palia provincialist school kan ni to chu adok granin eta bok adalet le a chu mai ba ka du tok mai lovin oga nili oga sang ni som ni paruk khan lamsam granin age special category 1 a ada thak ani le zel hi makkan ti a kan pom thei ngai don lovani keini Hmunṭha khua village council school managing committee YMA MHEP MUP le HSU te political party te nisari ogas sang ni somni paruk zan joint committee chuan lamsam special category uana kan kho high school sarkarin adana hi suta arang thei ang bera government high school a adalet le nge turin sarkar kan phut latani the Mizoram education lamsam granin 8 for general maintenance of private school rules sang ni somni parukhi kan ramle khotlang zirna atana thatlo avangin kan dauda tlata hedan thalo tak sarkarin kan kho high school a ahmantir hi asut le ma chuan thei topin atul angin malak zelani ang school khar thleng poin atia ti chuan hei VC tele olenjo sang ten mingan saina silan chuthap bok ani tuna engponi sela an kong zo live video lo en photang school chan nan khota mi puite kong zo aw la or takin kan lo aw don ya kan chief minister zom ta khula do male akai huai sarkar chak takian kan khua high school hi oi khadam re kan chief minister zom ta khula do male akai huai sarkar chak takian kan khua high school hi panthi na kan soya kan soi zo na kong kan zo tan do na ni the Mizoram education rules 2026 sarkarin su de ro se kan do ni the Mizoram education rules 2026 sarkarin su de ro se the Mizoram education rules 2026 sarkari sudero se le cùng Hualliana kan khatang zina insang ber Hualliana high school chan nan Hmunṭha mi pui kota mi pui ten kong kan lo zo don ani le kong izo tan mu Yang ui, hangar oh. akai huai sarkar chak takia kan khua high school hi kal pahar aw the thoro kal se nu kan chief minister zom ta pure do male akai huai sarkar chak takia kan khua high school hi oi katle ai bi
Chief Minister zawh tak kulal do male akai shuai sarkar chak tak kian kan khua high school hi Pagi hi kan aw le do na ni le phui lam khan suit le ro se hi kha kan aw na tu ra ni The Mizoram Education lump sum grant for general maintenance of private school rule 20 Hmunṭha Hualliana High School kan deuh kan khua Hmunṭha Hualliana High School kan deuh le ko lan ri mang ta yo ai o po thôi wala phiền sao lên áo vào đồ đàn cần khua Hmunṭha Hualliana